Kublai pi worok ki perlok yang secisin hini por wi cembiangi. Hejing yo yang nong kat nang mi kisngi, kat nang lai kisngi, kani ke parti BPP kate nang stanggu hiar. Tini tidau nong perlok pi ki perlok yang i hajang tia, tang bun bah ki busnyau tu pekla, ki ong baik kani ke parti ujob, kani ke parti ujob. Ye job ye rem gam nuruang tang wangau khana che pi wo kani ke parti BPP ke kau man kate man kesngi, man kamit, man ke step kadang mi kesni katenang stanggu hiar lada pi mengai pi baik hagani ke video ku penyo ye pi hini wo wi nik lidar he yang ba arden wo da klam che kedar di bor iwo yogi iwo bon pai ke NPP hajantia iwo bon pai ke NPP cepok kriam ditidau keleng the phone ki perlok yang o yo o wene yida hiar gani ke parti BPP hadu kad ini desnya bah perlok ya pa ini video yo pichem yijing skiat mto ngawo ong mo ya ong pipatan ngawo ong ne ni bah daklam da pensnya da glidar yong ba arden tini tidau perlok bunsin hawa klam iwon keno pinga wa klam bit klam tema klam desnya tu ju ong pinga ijing tipu khajak manra gi jing ma anrei ngala dam yo jing tipu di uchi ngam ju klam tini tidau perlok PQM hajang tia siapa ya pai ni video penwandur di utok hukum ni bah kan puderi por dang emi por ukla pi ciki bitawan ki parti de perlok ye mulu ong heni por ni bah joyo em gitu gu ong hadu wayap hopra de perlok ye pi gu darai hadu wayap hopra taham kelahir ya boy man de kelapi ye yapi de kituan hi ki udang em chance wo kula de to ipor pi wo kula bi kan mo ba ngau ong ba pi diwechi kani ke parti BPP boy gay pi ciwan le ye pai ye ni video yo pi yo wahiar kani ke parti BPP hawaro kitau kiwa em cepok kendrem bahagi ni kita sengi nak pun kita pun yang mi utau pai ba ke NPP aja ke hills ki pun yang apa ni ani ni pai ba pun tu mi pai ba meliam ani ni barang ni kamu tu pai ba senang stoin keleng te kiong ni telah hidup musim kamu ni parti pra ni dengar te ngala namdon kentensi ban penthai ya kiru ngapuli no e ka Bible ngan la duduk mesim ngapuli ka Bible ndala la puli ka Bible ngasiem kadon hakane ka kitab tung Samuel ka ar tu nang ba Saul kadon du kitab Chronicle ngalap ya ka kiting jati mun film tu play kuno le alam yang asa tu melengong ngane ka alam bojong play ngalap ya ka we ka sin ka ba udebet hadian bola job yu kaliat hadian ba ula set ya kane ka himaga tunggu hakata ka por kitan kinong sun ki batmai don kinong sun ki batmai badai hakata ka por ba aya ka order yo job uang job pengkrek keloi lum ya ka kana samari lum ya ka sansos nyau ya upai ba jongi nyau ya kikulai nyau ya dicariat nyau katno kisipai ngidon bangin peniang ya ka wat ya ka sti ya usum ya uknam ya urti bangin le persai ki kinong sun ke parti BPP kedai ke parti ejai pendriu kedai kata kesur baki wanra syaupai ba tang ba kejing sengau tu jonga kat kum kejing keren jong itu ba mentan kane ke parti BPP ka i tang ye kinong kersan jongka kiwei pat kinong kersan jong kiwei ki parti borok kidei kinong shun jong kane ke parti BPP dei na kata kadau ba itu ba iong bakila pengkrek lupa uknam karente ka white kaste kisum ban hiar thamano yengi kinong kersan jong kiwei ki parti ni siama dei kemut ngin sya hiar thamano se perkat himapi ki perlok pe chonga sekani ke video penyu pi ke proof yo phu ngai la dam ngai phile chong hapi panman yelang ke BPP heavy thau demite mana to por kut ke meeting yo kubai ka maju kubai gi hau pra ne mana ong gi pha kubai membru no wa chong abdor bar ni tidau ha pha hiar de tu leaders song ki wo chong lang hai tu hedrong yo pha hiar ki no wa rop siao chungan yi yo rop emo kubai yo rop he kasur ni bahai le ngau ong epi ki pai ba hi kat kaman ngate to dang ya gani ke parti tegate bekate le pai biang lini video yo phimai yijing scam anh iring na po ang Suka pa niyan lang fish. yan lang po kami design na hachwa pun kudo CV wow ong yitu ki perlok ki uju comment sa ye ki video yo nga hajing to we chimram we dapram we kitram kani ke sarkar yong i hame khalia tini tidau perlok ngau ong epi yo pitip yijing skiat kitram ke sarkar mom emma
dau duk isuga te keram memduk ma tasnya bha ye pelai por yang pi sekejap dia pai bha ini video teladam snya tho pi ye pi kuli ni kusnya tho yo ki punche ye pi. I want to highlight, you saw it being showcased there in the on the screen as to what are those institutions which have been brought to the Northeast. Of course, it takes a lot of effort from the state government also, and your Chief Minister has been repeatedly taking up these very important messages, and therefore you see in the ground institutions coming. So what are those institutions today? Foundation stone has been laid for redevelopment of the Umiam Lake, and this is, we repeat very often, SASCI funded. It is a state assistance, which are special assistance, which are being given for capital expenditure for the states. It means that you get the money for 50 years without having to pay any interest on them. And after 50 years, as was explained by the Chief Minister, what you get today and what the value of that money would be after 50 years is a different story. And whether at that 50th year, the government of that day would say, all right, it was given, it's taken as a grant, you keep it, we don't know. But we are not going to ask you to repay that, nor ask you to give any interest on that. Take these monies and build capital assets. Now, this started post-COVID, when Prime Minister Modi said, we should help states to revive after COVID. So the economy recovery is dependent on states' recovery as well. So no good if central government spends money on capital expenditure, but some of that should go to the states. And that is why from 2020-21, we are giving capital assistance to the states so that they can, without, some portion of it comes without any condition, some portion comes with nudging the state to undertake reforms. Perlok snya bahaya pai sini video yo piyo what her constituency yang uba Arden kenong krem constituency debun kinong perchan yang ke VPP ki wadangnya ai gani ke parti nete daw demi gini ke parti VPP de penyesok ki sya ke parti NPP te snya bah perlok ya pai digi khmat yang pi yo lai pu ong waklam bej ane Ke Voice of the People Party kalamat ya ke Jingtinju ahpo ke constituency u President Arden M. Basaiman hadin babunmud kinong yalam bat kinong kershan kidalit ben penyeso no syaga National People's Party hakasengi balang hagajing yalang balapen long hanong krem. Ya kini kinong yalam bat nongkit kam ke VPP lapad yang sengobha u MLA barim ke nong krem ba alam bor malnyang hagajing dan ringkat u kertong ke NPP syaga election siteng samoy ke Shillong Lok Sabha Dr. DRL Nonglan bat kiwei kinong yalam ke NPP. Uway na kinong yalam ka VPP haba bataya ka jing kalalyang uloong baka jing bam sultanat bat ka jing bam hunshu bandan ha ka party jong u ka barim ta ka VPP kala pendong yu u ban kenria bat ya sono sya ka NPP. Ulapin pa ba ulamat shibun ki AKA ha ka por paudan bat ka VPP bat pla babun ki beriu kila shusha pin bit bat cha yalam bakla ha ka VPP habaro kini kisnem. Kini kinong yalam ka VPP kintup ya way na kinong yalam election jong uba Arden ula kular buun sami ay jingkran cikipaj ba hakirin san yalam election berbenjuba baru ia kicingkan tho kibawan na kiliang persya. Ya jing sket da yopi ngada penyo yopi da proof ngada on yopi ngalam tibi jing sket ngam klam thala te pi kinong comments ka kaman ngate dia thulat bha pi kamwon wan de comments pi yo beng yo kuno yo penhap ye kani ka sarkar te choma pi Andrei ki perlok yang i ki pai ba ki busien tade yo ki de proof ngai ajan mo comments pi kat wo comments le ki pai ba hi question ki de siang thu gi mem jing kta de ki iwani wan le itu i comments pi upen happy u ben kuno pi ka sarkar ukut ki dukat happy dan hi kinong chun yang ka sarkar